Znači mi puno ova nagrada jer kada vas predloži tako kredibilan časopis i kompanija kao što je vaša, a onda jednoglasno glasa zaista žiri, ozbiljan žiri, to je iz sveta biznisa, da su sve bilateralne privredne komore, to nije mala stvar, naročito s toga što nekako postoji predrasuda da te ljude u biznisu ne interesuju puno teme koje su u vezi sa ravnopravnošću, da je ne razumeju na pravi način, a ispostavilo se da to nije tako i da naprotiv imamo snažnu podršku, da imamo saveznike. Za Diplomacy and Commerce smo znali svih 6 godina, to je i 6 godina mog mandata, prvu godinu ovom drugom. Diplomacy and Commerce je i uz mene i uz instituciju koju vodim i to mi zaista znači jer vi na pravi način promovišete Srbiju i vrednosti za koje se mi zalažemo, a kada vas podrži i glasa i srpsko-nemačka i srpsko-britanska i srpsko-italijanska i srpsko-švajcarska i srpsko-slovenačka komora, izvinjavam se da ne nabrojim sve članove žirija, to nije mala stvar zato što nekako vas podsjeti da ste mnogo toga uradili, znači mi i zbog svih članova i članica mog tima, jer svakako je dobar osjećaj kada neko primeti i oda vam priznanje i to vam da novu energiju, novi kiseonik i novu snagu za dalje rad u ne tako jednostavnim vremenima, naprotiv u vrlo izazovnim vremenima u kojima živimo, jer odnos prema slabijima, možda najslabijim članovima društva koji se najčešće obraćaju našoj instituciji, ali naravno i za sve naše građane i građanke je stalno je na ispitu. Kad se bavite ljudskim pravima i zaštitom ravnopravnosti, vi ste svakoga dana na ispitu.